Želiš trgovati kriptom? Kreni s OKX. Prvo, posjeti OKX web stranicu i klikni na registraciju. Samo ti trebaju i e-mail i lozinka. Brzo i jednostavno. Upiši svoj e-mail i odaberi jako dobru lozinku. Zapamti lozinku jer ćeš ju koristiti svaki put kad se prijavljuješ. Vrlo važan korak. Prilikom registracije unesi poseban bonus kod iz opisa videa, to ti osigurava do 20% popusta na naknade i ekskluzivne bonuse. Nemoj zaboraviti, unos kod je samo pri prvoj registraciji. Nakon toga, provjeri svoj e-mail. OKX će ti poslati šesteroznamenkasti kod, kopiraj ga i unesi na stranicu da potvrdiš svoj račun. Za veće limite i aktivaciju bonusa, dovrši KYC verifikaciju. Trebat ćeš osobnu iskaznicu ili putovnicu, samo slikaš i upload as, gotovo za par minuta. Preporučujem ti da skineš i OKX mobilnu aplikaciju, tako uvijek imaš pristup svom kripto portfelju, gdje god da jesi.